204，银行几点关门？银行一般5点关门。205，银行周末不休息吧？不休息。206，手机上可以交电费吗？当然了。207，你交这个月的水费了吗？还没有。208，你什么时候去交水费？明天早上。209，哪儿可以交水费？210，我交一下电话费。您的电话号码是多少？我的电话号码是0785921436。204，银行几点关门？银行一般5点关门。205，银行周末不休息吧？不休息。206，手机上可以交电费吗？当然了。207，你交这个月的水费了吗？还没有。208，你什么时候去交水费？明天早上。209，哪儿可以交水费？210，我交一下电话费。您的电话号码是多少？我的电话号码是0785921436。banki zifunga ryari? Ubusanzwe banki zifunga saa 11. Harya banki ziba zifunguye muri weekend? Ziba zifunguye. Birashoboka kwishyura umuriro nkoresheje telefone? Cyane rwose. Warangije kwishyura fagitire y'amazi y'uku kwezi? Oya, sindayishyura. Urateganya kwishyura fagitire y'amazi ryari? Ejo mu gitondo. Ni hehe nakwishyurira amazi? Ushobora kujya ku biro bya WASAC aho biri hose. Reka mbanze nishyure ikarita yo guhamagara. Nimero yawe ya telefone ni iyihe? Nimero yanjye ni 0785592143.